Dobar dan, moje ime je Irina Damjanović i danas ću da vam pričam o evoluciji živog sveta. Sam termin evolucija podrazumeva laganu promenu, znači postepeno i postupno menjanje. A pošto je u pitanju živi svet, da se podsjetimo koje su sve to osobine živih bića. Najpre oni se hrane, izbacuju štetne materije, dišu, kreću se, posjeduju određenu nadražljivost, rađaju se, umiru, rastu, razmnožavaju. Sve ove osobine posjeduju sva tri ova živa bića. Kod njih razlikujemo uši, 4 noge i rep. I to su neke stvari koje još na predškolskom uzrastu deca mogu da ocene da noge ovog tigra i ovog konja nisu iste i da ima vrlo smisla zašto tigar ima upravo takve šape koje mu omogućavaju tiho prikradanje, a s druge strane u njima su kandže koje mu omogućavaju lov i kopita konja koja služe za trčanje. Ili ovaj rep koji je bitno različit kod majmuna u odnosu na tigra, koji mu omogućava da se zakači za grani i da ga koristi praktično kao ruku. Znači sve ove i mnoge druge razlike naučnici su istraživali i primetili na osnovu sličnosti među životinjama i uopšte među živim bićima. Sva ta živa bića su razvrstali u određene grupe. I sad ovde imamo jednu grupu živih bića, ali sva pripadaju istoj vrsti i to su svima poznate zebre. Zatim imamo možda malo manje poznate jednu vrstu koralnih riba i jednu vrstu ptica, galebova. Sada kada ih gledate ovako na gomili, čini vam se kao da su sve ove zebre iste, svi galebovi isti i sve ove ribe da su potpuno iste. Međutim, svaka ova jedinka, svaka ova životinja je toliko različita od druge u svom krdu, odnosno jatu, koliko smo i mi ljudi međusobno različiti jedni od drugih. Dakle, svako živo stvorenje je potpuni unikat, jedinka, znači jedna jedinstvena jedinka koja je različita od svih ostalih, ne samo iz svoje grupe, nego i od svih ostalih koji su ikada postojale. Sad, šta nam uslovljava ta različitost? Uslovljava nam razliku koju možemo da primetimo kod ovih gazela, na primjer razliku u brzini, razlika kod gazela može da budu njihove okretnosti, mogu biti različite po otpornosti na bolesti, mogu im čula biti različito osetljiva i samim tim i brzina reakcija se može razlikovati, takođe snaga, dužina nogu. I sve te različitosti u stvari čine jednu raznovrsnost različitosti, odnosno variability, i mi znamo nekad reći variabilnost. Ono što je sada pitanje, da li te različitosti, njihove pojedinačne, mogu uticati na to koja će od njih biti prva plen geparda. Već se odavde vidi da je prilično očigledno da te različitosti vrlo imaju uticaja. Još jedna stvar koju bih skrenula pažnju jeste to da, pored svih tih jedinstvenosti, mi svi s druge strane imamo određene sličnosti sa našim roditeljima. Znači, postoje neke karakteristike koje nasleđujemo od svojih roditelja i po kojima smo sa njima slični. Uzmemo, na primjer, ovde jednu populaciju insekata. Pa, to je jedna vrsta, neki su malo zeleniji, neki su malo više vuku na brown, drugi su baš brownkasti, ali to je jedna vrsta koja živi na zelenoj podlozi, na primjer travi. Šta se dešava ako se ukrste, odnosno pare, mužak i ženka koji su oboje zeleni? Biće slične roditeljima, dobit ćemo zelenog potomka. Ako se pare dve brown bubice, dobit ćemo brown potomka. Ako je jedna od njih brown, a jedna zelena, dobit ćemo malo tamniju zelenu, koja ovde zbog ove podloge izgleda kao da je brown, ali ovo ovde je, verujte mi, ista boja. I šta se dalje dešava? Dešava se, zapravo ovo ovde je upravo to nasleđivanje koje mi već svi primećujemo u svom životu, tako je dakle u životu svuda u prirodi. Pojavilo se nešto novo. Nešto se promenilo u njihovoj životnoj sredini. Znači, u njihovom okruženju pojavio se predator, grabljivac, kojemu su se svidele ove bubice i najprije će se hraniti onima koje najlakše vidi. Dakle, ovim brown primercima. Pa će onda verovatno i nekog drugog dobro vidljivog uloviti. I cela ta situacija čini da u sledećoj generaciji, znači kada se ove sada jedinke ukrste i daju svoje mladunce, da će biti mnogo više ovih
zelenih, tek po koji tamno zeleni i kako generacije i generacije prolaze, znači sledeće pa sledeće razmnožavanje, ovde će biti sve manje ovih jako upadljivo obojenih insekata. Ova pojava naziva se prirodno odabiranje, jer jednostavno na jedan potpuno prirodan način odabrani su oni koji će ostati i razmnožavati se dalje, jer u ovom slučaju nisu bili upadljivi i predator ih, odnosno grabljivac ih nije spazio. Tu karakteristiku prirodnog odabiranja, odnosno natural selection, je čovek iskoristio pa je napravio veštačko odabiranje. Zahvaljujući tome, od jedne ovako, mogli bi reći kržljave žitarice, danas imamo ovaj sočni kukuruz, gde su ukrštali one biljke koje imaju veći klip i tako dobijali sve veći i veći klip. Slično je i sa ovom divljom slačicom, od koje je veštačkim odabiranjem dobijen karfiol, brokoli, kupus i tako dalje. Veštačko odabiranje je primenjeno i da bi se od divlje svinje dobila domaća svinja ili od vučijeg pretka sve moguće rase pasa koje danas poznajemo. Promene u životnoj sredini sam već pominjala, a zamislite koliko ih tek bilo tokom istorije zemaljske kugle. Šta je to moglo, šta je to što se menja i što utiče na životinje i biljke i uopšte sva živa bića u životnoj sredini? Najpre klima, to podrazumeva različite promene temperature ili promene vlažnosti vazduha, takođe razlike i promene u količini padavina, promene u ritmu i smeni godišnjih doba i uopšte u postojanju godišnjih doba. To sve utiče na prisustvo hrane i vrstu hrane koja je prisutna, opet hrana privlači grabljivice i uslovi skloništa, znači mesta za sklonište, se takođe menjaju. Sve ove promene u životnoj sredini utiču na svako pojedinačno živo biće koje živi na određenom mestu. I da bismo sve ovo malo sklopili i konačno došli do evolucije, da se podsjetimo. Ono što smo primetili da se jedinke međusobno razlikuju, da postoji varijabilnost. Primetili smo i da te međusobne razlike utiču, odnosno oslikavaju različitu sposobnost prilagođavanja određenih živih bića, dakle adaptibilnost. Primetili smo i da se pojedine osobine nasleđuju, što je heritability, odnosno nasledljivost. Sve to utiče na prirodno odabiranje, odnosno natural selection, i mi nekad kažemo prirodnu selekciju. Još jedna stvar koju nisam pomenula, ali moram da bih vam do kraja završila priču o evoluciji, jesu mutacije. Znači, mutacije nisu samo Marvelovi junaci i ninja kornjače, već je mutacija neka promena koja se desi, neki gen se promeni u naslednom materijalu i onda se pojavi neka nova osobina koja do tad nije postojala ni kod jednog roditelja. S tim što je nekada ova osobina korisna za prilagođavanje, a nekada nije. I naravno promene u životnoj sredini. I sada to možemo kombinovati na najrazličitije načine. Promene u životnoj sredini utiču na to kako su vrste, na to koja od ovih prilagođenosti, odnosno koja od osobina je sad osobina za prilagođavanje. Pa to dovodi do prirodnog odabiranja u određenom smeru. Takođe, kada se pojavi neka nova osobina zahvaljujući mutaciji, to takođe dovodi do razlike između jedinki i razlika u prilagodljivosti tih osobina. Neke od tih mutacija se nasleđuju, neke ne, i opet sve to utiče na smer prirodnog odabiranja u određenim životnim uslovima. I sve ovo, iz ovoga biste mogla splesti jako gusta mreža, sve to, kruna svega toga je jedan fantastičan proces koji se graniči prosto sa čudesnim, a to je evolucija. Evolucija je, dakle, jedno postepeno menjanje određenih osobina vrsta živih bića i samim tim menjanja samih vrsta. Za one koji su nestrpljivi da se poigraju sa prirodnom selekcijom, mogu to da pronađu na ovom Science Discovery-u, Charles Darwin Game, i još jedan malo složeniji, ali isto fantastična igrica, Evolution Lab, na Biology in Motion. Toliko o evoluciji.